pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che School of Nursing Thingdol chuan min khan 5th capping and lamp lighting le 7th and 4th batch te graduation day ceremony an mang fast track court scholarship chuan meche tlei rol kum som palimi pong swal wanga thiam lo achantir mang tin dam kum som ni pariat sanov lian thong thang tahan Myanmar kham ranga cheng thin chu kum som ni chung zel tang tur le cheng sanga choi turin a shem Konpui College Smart Classroom tura malak na lo omlo poisa dona ching pen lo ni in MSU President Chona Soi CZS cable clear to te chi bai ule Noel Vanal Wat pui kani a chanchin tharingai thlang School of Nursing Thingdol chuan min khan 5th capping and lamp lighting le 7th and 4th batch te graduation day ceremony an manga Health and Family Welfare Department atangin Dr. Vanal Soma Principal Director le Lalchan Himi Joint Director Mizoram College of Nursing ke chuan man puyani School of Nursing Auditorium mahun mana hian Principal Director chuan School of Nursing atanga graduate tharmi somni te lom pui thu soya doctor ten damlo te dam doyan chu a nurse te chuan damlo thut puin an enkol ti asoya damlo te laka tongkam mai ni lo chet zia mangai dalan tir chu nurse ten tho pakhat ani thu soin damlo ta na thatur ani chuan vin deuh thak chu apoi lawati a kuta damlo te khoi thin chu thil thatak ani thu le chu tiang chu nurse te po ti thin tura abei sei thu soi Dr. ten damdoi thaber cho ma ila nurse ten damlo an enkol thatlo chuan omzia omlo ti soin damlo enkol konga ti tak na ne na thok turina cha bok ani Capping and lighting ne pui tu Pilal Chan Himi Joint Director MCON1 Mizoram Sarkar Nwaya GNM zirna zinga SONT chu result nei chaber zinga mi ani chin thu ani chin chu lo momati thu soya an theina zong le nuam ti takadam lo enkol chin te chu nurse thlotling an ni thu te damlo enkol ron tha chuak le te chu thil hmu nom an ni thu a soi hlotlin na chu result tha top 10 lan tam a in anzir tir chuak zinga engzat nge competitive exam hlotling ti chu in el na turani ti soin rampona nurse te mamona sang ti soi bok School of Nursing atanga zir chuak te chu Mizoram pela na tho she lo tur le hwai sen nei turina cha a nu le pa te po mani fa te state pon na tho an tum na konga phur na petu ni tura adu thu a soibok heti lai hian nurse zir lai thar tur te chu mishing te enkol tur an ni thu MCON Joint Director chuan a soya damlo te chu experiment atan man tur ani lo thu le founder of Modern Nursing anti Florence Nightingale na tho chhun zom tu an ni shereng turina cha ani Joint Director hian nurse te chu thiang hlim na keng tu an ni bok thu soin nurse zir tur a thutiam an lak donin lukhum an khum thin ti a soya ti omlo tak ti an omin lukhum anin pho sak thin thu anin pho sak thin ti soin hospital le clinica lukhum khum lawakal chu nurse ta na za thak ti in an lukhum chuan damlo te tan in pek na a entir thu le heng zong sha chungin thutiam la turina cha ani
report petu pilal chan pui principal Tarlan danin School of Nursing chu December ni som pakhat sang ni som pasari khan din chanani a Mizoram Sarkar hnuaia General Nursing and Midwifery zirna school pathum omek zinga pahni na ani thu asoi School of Nursing a hian kumtin zirlai thar som ni lak thin an ni a Central Norma District Capital din tu ni ma se munma omlo awangin thingdola da ni in asoi School of Nursing hian result thatak tak an nei kumtin china ma se an ni tur anga an ni tur ang ala phak lo na sa hle ti soin staff bo norm an phak lo hle a group DB ka chuan thok tu mi pathum chau omin an zinga dam lo om se dam lo khan ama sum sengin a ayakal alat china ti a heba ka hiam boys hostel an la nei lova mi pazir lai te chu dining room a ria tir chin an ni thu a soi hostel an nei lo wang hian sa son thung bera po mi pazir tur an lak lo pha a staff quarter an nei lo bok ani Mizoram Public Service Commission MPSC Mizoram Civil Service Combined Exam Main Examination about say result ti chuani a Kolasip District atangin nunlala son of Zoram Moi Kolasip Veng Tharle Emily la nun thariral te daughter of Lal Hluna khwangpui lam te antling December ni riat atang ni som panga chung hian personal interview an nei le don ani tuntuma hian MCS a mi som MPS a pariat MF and AS a pakwa le MIS a pali lak turani a exam bei tu mi sathum pakwa ni in interview tur hian mi somruk an kau ani Fast Track Court Kolasip chuan me chatlei rol kum som pali mi pong swal wanga thiam lo achantir mang tin dam kum som ni pariat sanof lian thong thang tahan Myanmar khamranga cheng thin chu kumsom ni chung zel tang tur le cheng sanga choi turin a shema heba ka hian ruk bo awang hiang kumnga dang zel tang tur le cheng sanga bok choi turin a shem ma se court hian zangai na lan tira zel tan hun tur hi ashanga kaltir lavin kumsom ni tang turin shem na akal rwal tirani tarlan to angin mang tin dam hian tleirol kumsom palimi chu November sang ni som ni khana pong swala hewang hian Kolasip police station na apa don to chuan FIR a thelu nuwa police te hian November ni som ni paruk sang ni som ni khan an man ani mang tin dam hian me chatlei rol hi apa te phal na lam sain tlai cho e puya som chwa thu soi ma se cho e kham nuwa po ho pui talo chuan Kolasip le aizo lama chho puya heta hian voinga a khwai khem ni in tarlan ani mang tin dam laga hian IPC section zathum somruk pathum le Protection of Children from Sexual Offences Act sang ni som pani section 6 lo chanin thu boy siam sak ani a police ten an chuina report court a an thelu te ukil te thu soile thu shatu te thu soi sang sang atangin Fast Track Court judge puar vanal vena chuan ni lai ni khan thiam lo achantirani mang tin dam hian poisa choi tur hi apelawani chuan case pahnia hian thathum ve atan bel leang ko thu chuak chuan kumthling lo te chunga sex kai toy poi khoina according thiam lo achantir te zel tan hun bituk hi po toy thei ve lo ani hewang hian ko chuan zangai na lan tirin pong swal thu boya wanga zel tan hun tur le in ruk bo awanga zel tan hun tur te hi in cher chhuan lovina kalrual tir ani ati a poisa choi tur ro asan pa ve a choya ngai thu atar lang Konpui College Smart Classroom tur malak na lo omlo poisa don chingpen lo ni in MSU President in asoi Konpui College Smart Classroom siam na tur Mizo Students Union General Headquarters Kaltlanga National Thermal Power Corporation atanga Corporate Social Responsibility Fund mu first installment don to chu a chingpen lo ni in MSU President pu Samuel Zoram Thanpuya chuan a soya heti lai hian MSc Win Smart Classroom atana agency andor chuan a malak nga tur chin engma shilshat alani lo awanga malak ani lo ni in a soibok tun hai khan Konpui College Hazirlai te chuan Smart Classroom siam na tur August ni nga CSR Fund first installment don to ani laya tun thlenga malak na lo omlo chu tha an ti lo thule bungra leina tur sum hi aching pen tamai em ni aching pen tamai em ni tia poi anti thu social media lama antar langa achura ni chuan lung oilo na lantir po antum ni a shiat ani hemi chungchanga hian kan palai chuan thil omdan a chui chianga MSc hian August ni nga CSR Fund first installment adon cheng noi thum sangli zani somnga pakhat hi ahman na tura man ani loklo
ani loklo awangin SGO civil konpui chuan phone manga MSU president bia in a poisa chu konpui college ne na hlana college lampo bungrua leidan tur in ngai tua chop mai turin a rona chumiang chuan September ni hni sang ni som mi pathum khan konpui college ne na bank check mangin cheng noi ni singa MSU chuan a hlana college lam hi bungrua le leitur agency lam te ne na nin biak ron mek lain MSU chuan bank check chu an cancel le thu college hi an share tir le ani MSU president chuan bank check mulet le ani na chan chu MOU wa implementing agency ten installment ati installment an ti zo ma chuan thil danga he poisa hi akal thei lova installment don chhun zom zer ani thei nan MOU anga kalpui tum ani wang zok ani thu soin poisa hi ti ching pen lam wang ni lo ani lo ni in a soi MSU president chuan agency lam hian smart classroom atana bungrua mamo turang chi poisa pek bungrua mamo turang hi poisa pek masak phot nuwa cha an duwa bungrua hi alo thlen kim phot lo chuan poisa pek chi nia an share lo thuan soi agency lam hian bungrua hi an nei to ni in an share a karle thochan ni khian MSU executive meeting a college ne na apek hun turte an relanga thathara te chuan an nei man tura an bei sei thu an soi hemi rual het MSU in agency an man RDL smart solutions chuan smart classroom atan bungrua an mamo don ti MSU lamin soi ma se chiang taka supply order an la pek lo awangin tun thlengin malak chhun zom ngaina a omri lo ni an soya September thla khan MSU office a lengin zo chian ani a bungrua cha tur le first installment po pek lok ngala installment ti zo nu a second installment po in pele tura in tha an ni a ma se tun thleng ati tur chin in shiat na om le lo ti soin MSU atanga ti tura thudon ani ruala mala ngal thei tur chuan anin pe reng ani ti an soi tarlan to angin komin July ni sari sang ni somni pathum khan Bogai Gawon Assam NTPC office a MSU le NTPC chuan konpui college a smart classroom dan da ani theinan MOU wanziak fela heta hian MSU IO in vice president Puladin Sanga chuan a saina NTPC IO hian Shashi Shekhar additional general manager HR NTPC Bogai Gawon Assam chuan minga ziak ani konpui college smart classroom da turatan hian NTPC chuan cheng noi thum singria cha thum som pali atum dona August ninga sangni somni pathum khan first installment a cheng noi thum sangli zanhi somnga pakhat chu MSU account na anron thun ti email manga share tirani a MSU hian aboi pui sakna sen so cheng singa ala thendon ani konpui college smart classroom siam na tur hi SDO civil konpui chuan CSR fund zon sakin abyak pop sakna atanga bo zuiani a konpui college minga CSR deal na an siam thailo awangin MSU lam an punta a CSR fund local first installment chu agency a pek tur ni in agency hian MSU a bungrua an hlananga chu bungrua chu MSU in konpui college a hlan chhong le don ni a thudon ani voin ni somni pali thlasong pakhat sang ni somni pathum chhun khan MPCC Political Affairs Committee chu an office a MPCC President Pulal Sota kai shwain an chukhoma Congress le India Alliance chuan secularism le remna le muan na hum himani zel nan BJP te chu an do zui zel don ti tar langin MPCC PSC chuan BJP te ne na tho hom nei party te chuan Mizoram mipui te kalin chet an la angai ani anti election officers media le in than remna le muan hnuaya nei ani thei na na ma la le innam hnoi tin te hne na MPCC chuan lom thuan soi MPCC PSC meeting hi AICC atangin General Secretary in charge Bhakta Charan Das le Senior Observer Sachin Rao ten an telpui khati zong khatun jama chanchin thar kan ti chwa thei ani a thlir tu den zawain mang thawle